le moto yami inganani isprinter futhi sona. bathini kodwa Bathi sifake izimoto ezindlini nxa singakwanisa siyejoyina kuzo ukwenzela ukuthi sisebenze. Nxa singajoyinanga kuzo ukuthi akulamsebenzi. khathesi sizothiwa sebetshele lezikolo ukuthi imota zabo ziyerejiste ezikolo akela uzongaphila izikolo lazo ibhasi zezikolo ziyerejiste Ya khonokho umthetho yiwo esingawazi ukuthi sungumthetho bani ngoba sokusethusa phela sisakwazi ukuthi sihlale njani. okay khathesi kunje nje-ke wena-ke imali uyithola emoteni yakho lawazithengela yona Ngiyithole emoteni yami engazithengela. kuyini ozakwenza khathesi ukuthi uphile njengoba ningavunyelwa ukuthi ithwale labantu bomtshado labantu nje abazihambelayo so si-useless imota Ivela iselancedo sokufanele ipake ihlale phansi ngoba uyithengisa uzayithengisela abantu. uphile njani Akusaphileki phela. Akusaphileki lamatamatisi bayaxotshanisa isikhansi uyathengisa uwathini. so kutsho ukuthi konke-ke sokunobunzima lapha alizame alikho yini ku-union alila-union lini abantu i-union isikhona isidilisiwe kuthiwa siyejoyina kodwa uthole joyina osuku so kuthiwa kusela union ukuthi ukuthi akusela union. liyake lizama ukuthi lihlangane ngabantu bebatshayeli bemthova lizama ukuyakhulumisana labo bona Kuzanyiwe ekuqaleni azange ngikulaleli kabi so kunzima ukuthi ulokhu uphinde lokhu ukhuluma ngento efana nayo. so laba babethova kanje benza ukuthi bavele bayantshontsha njengoba ubona belayithele ezindlini ulayithele ezindlini bese besenzani so angathutha amapholisa bayabaleka amapholisa bagcine belimaza abantu begcina abantu belimala ngoba iyabe sihlwele. no-ke siyabonga kakhulu baba sikufisela okuhle